dofani sinimong laibma bai batu kaisa laithang jwani laibma no kare hukumu mukumu no nore kaisa dofani shoi sinimong english maya kusung bosong hore tipra hawa tipra sabbaga ro hapusija tipra hani hapong hatai tima tsawo kathang tong kota bugbon bubagarni bosong tipra hawa hapusilamani kothma pia kathang tong tutei laibma slajagna najakmani abo shakni han sikjama seklayo Tripura hawa khorok sara charji buri bubagrani hapusimung tongo hone Tripura sadafani lukuro khaklap chosalai salai tongo phia mukungana tei nok arani borok bai laibuma slajagmani siriglia 2017 BC Tripura Student Unioni Director of Business Education 3rd Semester Political Science 905E bijabo Tripura hani laibuma slajagmani srai phunogmari thangai salki saromai social media bo berai tongo baksa Facebook tei baksa YouTube comment doi thamji phonglai tongphano camera baskang phai kokthasa sanai kari phia jore lai mekododni thei kutung nglaija Swrangchati kokborok koktwma channelo awai khwlaijakmani salbrini salo tini September nwichichar salmari tang Twipra Student Unioni eba TSFni dolsa adongrog khola bo ongkhorwino yaphang jeri jana Thangwi khwlaijakha Tripurani University bo Thangwi khwlaijakha Tripurani Universityni barja najak osmaro bai manjani Tripura University hai koto dunnog ringo Tripura hani laibuma slajak tongmano tei Universityni BC tagi phang register bai malaye Memorandum rwkha tei obrno tei saya angi tongron tei kok salaikya abno tei koktwma ni kuthumung khlai TSFni tangphang kra Sunil Debbarma saka Tripura hani laibuma slai chaya laibuma sujak tongmano tei BC bai kok salaikya tei dagi phangno ringoi tatei publishers athoro bai kok sane hne kok saka Abno karibo register director ta yaksu montri organization te burba mala ye memorandum mane kok shaka jotene bkhaktina kaham response ma khate siri najane hne shaka phia asa khlaibo musa jai khlaijaya hanga ke financial koto joba nake khaine nake bija phana shok janai hne shaka TSFni tangphangkra hambai sentini TSFni ngai or press meet Swrangchati besama sama family koksana sama sangpula kia sini layana sini orang tong TSFni President Univesityni sini Joint Secretary Mr. Sunil Debbarma sini Town Committee President Tom the Vice President Otom Tripura myself Sunil Debbarma GS TSF sini orang koksana ma phama kai majas mini press meet narjatana siwje kisa sal saka especially social media te kabama jagawa kasi viral ka sini Tripura University Director of Business Education in Political Science 3rd semester ni je aro Tripura history to yoi kasi distorted issue controversial issue aro publish khaja ka amun this khong this rama phageta ni gara just shortcut aro sanakle je borok je dimandol je author bosaka je dimandol 550 বছর ধরে ওরা ত্রিপুরা হিন্দু বাংলাদেশ রোল খাইও जों ত্রিপুরা সরকার বর্মানি বা মায়ানমারনি রিফিউজি বর্ষন খাইল জগারা जों सेटलमेंट आम ब्लैक लासमे सिसा ब्लैक कंट्रोवर्सी इशू त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का है एमए पढ़नाराव आ सब्जेक्ट पढ़ो कबन बगे जों तमलिया जों दिन TSF नंगै खास जों दिन फंगो Director of Business Education Director Mr. khwlaijakmani जों sini memorandum submit khaikya omanti kok saka abnula जों registrar Mr. KV Jomatia bonobasin memorandum submit khaikya amnula sin finally जों sini BC Vice Chancellor Tripura Universityni bobe जों kaham kai malai जों memorandum bikha bobasna जों bobe almost आधा घन्टा kok salaikya kop kaham bo Manipurni bo kahin na saimanja Tripura history saimanja bo ma hai kop khanoi khop hard angjaka aun loglogen bo tini distance education ni je director bono nuhunoi sabo boshui te o bosh hinja sakam kasa je kono publish na sakam kasa ko core committee authority tong bonya verify khanyani bhai publish na sakam अब बोने publish sakam because publisher फेबस और जे कमिटी तंगनाय बोने जे verify खन्याय और बोने responsible तंग कहम के verify खन्या सकना बरो बोने फाइनल publish खाइबेके ते introduce खाइबेके त्रिपुरा यूनिवर्सिटी गमसिन इतिहास ना एकदम डाउन खाइ distortion माने बोल तथ्य रिजर्व
awne bai kaisa bo sab author awne just khakia ngai reviewer sab am bonakia tini bo author bai nohone kok sawai amona immediate bo remove khane je official je action nai mani bonna hana hinde singno kobrika gai bo je kok samani discussion kop fruitful sing naigana bote action na habo bini je singno kogriman mote bahai na ha awne losung official sing Tripurani minister sembono am khobor na monai inform khane na mani sinin respected deputy CM Sunil Debbarma no sing memorandum TSFni ngai yaphang same memorandum sing khorobro yaphang jotona positive obante boro action hana hnai but basal jara na hajama ma sing naima tangnai sini first official step samam khaika amno lasung practically action hana sing bawnung nai sing borna sing kisa jara rinai amno lasini next step sadane naidi koyakti issue tongo jata boro intentionally abo mistake khai theo romja ka issue khai ka boro mistake thang hna amna rectify iru but abo intentional khai masi nga jekono book sab publish khanya ga jekono school cholina na boys ka ara kaisa review committee hintam boys ni kaisa nga school amna interest khanya saka kaisa bini review committee hintam a committee ro pai to pai face to face boy porban porasa amna khanya publish hin bagai mar horo theo tini je SCRT ni je abo tao Tripura University na abo ara je review committee tangnai je core committee tangnai bono responsible sing tao amon te boni against abo sing action nanan bagai sing authority na sing tin bishino am hai saka SCRT na bo sing bo kong na sanai je ara je review committee bor responsible tong sudo author simia gavne bagai am hatao issue phane am bagai sing ready ma tanai te future am hai ya jar am core action nanan bagai sing tabung no step na hane 차이가 이제 tini kokborok je oppoisa butane chin borok kokborok sanai bosong borok committee ro khobjak abon tui side ne na committee was jata jaga ta jat chin borok khobjana kogia bok khobja government matter responsible bold toitho mistake am haiki distortion degree data ka sini ihas na sini singni kogno insulta khajauna sini views naimo arab sawta am jata government ni borok that means am ni ani borokya kebarani ani ya borok bias nang ka unbiased mang nai tei neutral nai ebong right information publish ma khani am haiki misinformation khaimani abo legally borok action hazana klayo an bagis tabok step abok promoje sudo a author simne writer simia je review committee tanai rogo jesa borong to ni borok ani borok jesa borong to bone against action hanani abo ongtho abuni bagis next step nane jatna jeng responsible tamo jengor kemna blame khaigla jepro society was in itihas in history na kewo am hage discussion khai jang angkai jeng khorang di sana namo amon bagin jeng kha khai jeng motha khaliyo kawama sinai kunya he motha khayo western motha khayo ala motha khayo ko motha khaimani motha sanamani main objective khatamo sini against sini upora injustice ka sini tui hamya kok thaka a jaga se khorang di sana tini am hai motha khai jang te si ko intellectual jodi o jaga response ria am te khorang dese ka chin bari chini generation bagai chin new generation belake kapal hamya kha khayo bor ko am te khorang ti sone nei bor ko tongmaya na nei hai pano jara mana sing nei o jaga sang kha khayo joton thancha kai khorang ti salai nei amma ha sing jinis ka ang khayo jara wala joton thancha ka phai khorang ti sawan nei je kem nor blame nei thang Administration and Politics in Tripura or Bijabo Shujak Nuzaka, JD Mondolokne, Kroksa Raja, Bishing Tabune Salai 550 BC Sagam, Hasak Tripura, Hawo, Hindu Bangali Bubaga Robe, Hapush Jakton Mohone, Myanmar Hawo Kron, Mani Bagay, Mojong Pani Tudul Mumbai, Tripura Sarok, Siri Mongolo, Pakiate, Bangali Bubagra Robe, Joban Nangai, no, who great Tripura Sarok, not Terizaka Hane. Olo Bangalete Tripura Sarok, Bishingo Haloka Kahamka, they Mojong Pano, Manikoni Mungi, Hapushna Chanka Hane. Asak Simia, Sadin Tripura, Hanpano, Shadin Tripaya, Ajorobo, the Livotex Maruo, Abunakari, Bangla Nobami, Joravo, Dormo Maniko, 50,000 Ram Maru, Akrok Neshija. 2017 business Director of Recent Education Tripura Universityni Political Science 3rd semester ni 9058 paper saya Swrangchati Swrangchati tongkha pia kebo phunugir nai kunoi Tripura University wa saya Swrangchati tongmano phunugir mana bagai TSF mothani kasko bishodit kolai hambai rakha
Bosaka Universityni Fang Register BC tai DYCM by Malay Kahamkre response manka Borobochi Nene Kokborok Naka Opati Munoti High Court of Thangwi Shaka. Balai hambai sini General Secretary no bo kaham briefing khairika kokborok thangnai sali satam romoi je issues phaimani je 550 years romoi je mane tamne bo balai mane tam chane unexpected jeta jeng je syllabus nukmani mo chungnoka 2017 CMno mo syllabus kido salongi thangka mane near about 3 years borok already complete masad ki khai thangka education de play out ko distance of pol science ko balai last ma singsa kaisa Tripurani itihas no bikri to khaimani kalai angke o bikri to khaina thangta no Tripurani boroni bhumika nugia phiaba balai hambe maro jara obnoti tini bas kanga tui fake social media through di phano nga bai borno jung hambai maro obnoti ne jung tini saita jaga o jung deputation lekha chini datito chini general secretary through tui angkai jung kaham response ma khama yam heya tobe khai mo jung ta kisa brown time rena jodi ria ke jung up to legal action dara jung thanai high court bo jung thanai ni jung tini kok sala kya jung legal bo thanai omo jung na ke protest di bo thanai jodi omo action na je angkai je author dongnai angkai je nungman he to jung tini chini deputy chief minister jung ma kha because bo omo saka sono jeta tamne ro proof khadi jeta oro tamne bono je o jaga bo mane fatha khani borolo je mane illegal obosono proof khani bai bo hain ki hain sala ke kok sala salate but omo nongkhare fake je 15 no jeta matar bari ha jeta temple gama tong sina 15 system sekang ro jeta chini evidence ro sung nangka legal jasam thana bai sung tin kok sala kya ngai kaisa positive result obono chin tin je saka jeta sung visi emadamanya bolo bomno chatogin ajana ni sama sai hoka mo sung belai fruit Tinin koktwma ne kuthong mongo manjaka TSF me tang phangkra Sunil Debbarma Kasko Bishojit College Joint Secretary Bishop Kumar Debbarma TSF Town Committee ne Kasko Tom Debbarma na kare kubundo